Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Governor Dr. Hari Babu Kambam Patian Vin Khan Assam Rifles Jawan Somni Pathum na thok tha than chote ne na choi moina Governor's Gold le Silver Medal hlan Aizawl kho pui marlama cheng te tui thiang him pek na tur water treatment plant thom thar chu Vin Khan PH changtu Deputy Chief Minister Puton Wena Hong Mame District Hospital khumza omna chu Vin Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thangnenan amamo piang te man turin hong Manipur Churachandpur le Aizawl inkar helicopter service masaber tur chu nak tu khian Churachandpur atangin Aizawl molpu helepata rontum tura beise ani Governor Dr. Hari Babu Kambam Batian Vin Khan Assam Rifles Jawan Somni Pathum na thok tha thlan chote ne na choi moina Governor's Gold le Silver Medal hlan Inspector General Assam Rifles East Kaishoya Voina Ras Bhavan Circular Law na Assam Rifles Investiture Ceremony Boss saya choi moina hlanani Governor John Ramphen himna konga Assam Rifles ten Mizoram Ramitrula na poimo tak an thokti asoya Assam Rifles se thorim na le state sarkar thokte an thopui thata wangin ral thuam rui hlole danova bungrotol tam tak manani to ani ati Assam Rifles officer tele sipai zongjong te chu state sarkar noya dane thupek keng ko tu te thata ka thopui chunjoma Mizoram himna le mon atan an thei top chu chunjom zel turina fui ani Aizawl kho pui marlama chengten tui thiang hlim hniang hnar zoka an hmubel theinan UDNPA Simiu hmalak na water treatment plant thom thar chu Vin Khan PHE changtu Deputy Chief Minister Puton Wena Hong lai pui tang PHE Department Complex a honna thu soin Puton le chon Aizawl kho pui chomtu tui lak na bel cha tura ngor taka hmalak na voina honani ta chu lo mommati kum tam tak Aizawl kho pui tuya chomtu Greater Aizawl Water Supply Phase 1 ne 2 in Malkhal tak le indailo taka Aizawl kho pui a chom thin chu he plan thar hian nasatakin a pui tur thu soya he scheme hi sarkar ma sa tanga bultan ani dan le sarkar na in thaka po chunjom zelin voina a hlotlen na mo ani ta ati Puton le chuan kho pui thang zela tuima mona asang tial tela mamona phushuk tura malak ani rol hiam tuihnar atlem zonga kallova tuihna te hum hala chuan no omle zel tur ngai tu chunga malak tela poimoti Chumi wangchuan State Legislative Assembly sesona River Protection Bill putlu apas ani tak thuwa soi ani Greater Aizawl Water Supply Phase 1 ne 2 khu ana thang lam tlongluidung kilometer riat mol khang tanchil rama 37 mld water treatment plant thar hi sakani heta tang hian laipuitlang zem lena tui ti thiang himsa hi kilometer som pakhat zeta thui manga pam chawani he project ni tin tuileter makda doi som thum le pasari pam lu theitro ro manani India rama khopui lena chengten an don thin angni tin mi pakhat tan liter za somthum panga anga semthe tro ro mana siamani chu chon kumsa ni somthum pathum thleng mi pui noili singwi le sanga achom zo don ani nau pangle meisete role nu nau pai te tana chu thabo saidan injirti run pui poshan ma chu kumdang ambukin tluang taka kalpui mekani tun kar topa mor bongna ne ani angti director Women and Child Development Directorate Mizoram thangi changte chuan soi tun thachung hian Mizoram puma program sang kalpui ni in kumdanga anati ngailem lo butun millet thatna injitina ne ni he International Year of Millet dan chena sarkar la pui mi puite hril hretura ati wangani Mizoram thangi chu Mizoram thadu butun chinpo inti mu chozel turin tan anlan na cha ti asoi ani eile in hrisel kan in zirtir na konga hian millets butun kan ti hi kan eile in siam kan in zirtir na te po hianin butun hrisel na hi kan soitel zel boka millets atanga thil siam a hrisel zok ziate nasatakin kan in zirtiratin khami tribal food fair kan neya te po khan ni tina kan chu eya hian butun hi alo tel theiani kan tlang aw pui deu ber chu ani Voin vekhan Khozol ICDS chuan Khozol khopui chunga Anganori Center somni polite tan CDPO office Khozol tribal food fair and bot se saka heta hian Anganori Center somni polite group ruka in training ACM inti siak na nei ani tribal food fair nei dona hian CDPO pil rem thangi chuan taksa peng sang ten thataka na an tho then turin chotha poimoti soin taksa tana chotha poimona tele taksa na mo sang protein carbohydrates fat vitamin poimona le heng ho omtamna cho thlai le theite atar lang ani Mame District Hospital khumza omna chu Vin Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglenan amamo piang te man turin hong
Dr. Alathang ne chuan ma mi chu India rama aspirational district za som panga zinga pakhatani a aspirational district atan hian thurbing poimo tak pani risel na ngai poimo na le zirna ngai poimo na atelani ati a Dr. Alathang ne chuan Mizoram chunga clinic zani somthum panga honani thu soin henga te hian hun kilkhora po naw ne na po om to ani ti asoya hengba ka hen district pathuma CMO office honani bokani ati mamit ba ka sia ha longtale champhai hospital 100 bedded district hospital hontoni ti a tundin huna mabak len tak ser chi pa kalpui me kan ti a kolesip district ka khumza omna hospital sakme kan i thule ZMC le champhai hospital a covid in a shin chu na khir bi critical care block bot sai ni ati a heng ba ka tun ha directorate of nursing din ne ani thuwa soibok ani he hunain tampa bill to MLA le deputy chief whip pulolin tluanga le bill to MLA Vice Chairman Road and Infrastructure Development Board Puis Zealand te po antel ani Higher Technical Education changtu ni bok Dr. Alathang ne hen vein ve khan cheng nu za senga sak multipurpose building government zolom college honga zolom college hian zirlai somre le department paruk le ziti tu somni anom mek ani Indian Zelena mu champha voi somseri panganalom na chikhat Meri Mati Mera Desh campaign chu ma me district ka po kalpui chomek zelani a Meri Mati Mera Desh campaign a hian khotina VCP ten nampon zarpot parin zana chi bayan bu ka me puiten namhla an sakba ka lei kuta keng chunga thutiam Meri Mati Mera Desh campaign plates te pans front plates le final le thiang himna lama thutiam nena hun te man ani ba ka ma ani khotina thingchek phunna Vasudha Vandan te po nei ani Mamit SDO Sadar P. Caroline LB Kheng te hena changa thun danim Meri Mati Mera Desh campaign hi Mamit DC office a Mamit DC Puvial rem lena hova manani ba ka Mamit chung Adblock Pali re ek zolnom West Phaileng le kore thawenga te Meri Mati Mera Desh ogas so ni kwa tang ni sombang chung khan kalpui ni a Forest Department en tang kopin Mamit district a thingtria sangthum zanga somli phun ani P. Caroline LB Kheng te Mamit district a Meri Mati Mera Desh campaign man dan heti hian soi ani Meri Mati Mera Desh campaign chunga activity sang ti tur zinga poimo tak mai pakhat miti collection kan ti soil collection kan ram leilung mun sang ami lakhoma block headquarters sada khom te chu district headquarters a block sang te hian ron submit to in ke ni in state capital a kan han lut vele anga chu national capital thleng a kaltur kha ani e Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Sarkar lai puin fana be pui thak tura ruam han swasta hi seva chulung le kalpui me kani a mo phuna la tu ber UDNPA department chuan an department officer te kai shuna noya lungle khopui chung puk puile lunglo nin kara Chinese le vantlang in thiana mun te ti fain hunan manga voin kha motor kong puya veng ming in ko muna anti faini October ni ma chuni tina he faina campaign kalpuyan tuma school ate hun man turin ro man an siamani PC department lam chang tu te point ko sang sanga kong pui tuilan ko le ko pang veng sung te ti fain hunan lo mang to a tun pathian ni hian sarkar le point hatlang run pui tho turati angin tabung lama chon buddhist sakho pui thiam ten in bia in anni ka thuna hnuai hatlan turani a lungle khopuya chon 7 day ko ran thalai ten hatlang thungang heti lai hian lungle municipal council lampoin NGO ten khopui chunga fain hatlang pui an thok don ti LMC vice chairman Keloren Amachun Akashvani correspondent Ashila wotina councilor ten an hovanga akhana hun hi October ni nia nei ani ang ati local council te NGO ten entang rualin hatlang pui nei tu te han ruak man siam te tuma wat sang councilor te an entang hawin ni som thum hian hatlang pui nei tuma Union Ministry of Home Affairs kai shuna hnoya duan Chanchinthar le Aizawl in kara helicopter service masa bertur chunak tu khian Chanchinthar atangin Aizawl moi pui helepata rontum tura base ani Chanchinthar borsab office thaktu ten Akashvani Aizawl shil angin Chanchinthar le Aizawl in kar helicopter service tur hian naktuk chomhadar sombakata imfala atangin Chanchinthar pananga Chanchinthar atang hian dar sombakhala mini somli panga vela Aizawl panin athok chuak theidon ani Mizoram Sarkar Aviation Principal Consultant Pujelal Minglina chuan naktuka Chanchinthar atanga helicopter ron tum tur hi aron tum hun tur Manipur lam thane tu te hina tangin chiang fakin an dong lo ti Akashvani Aizawl shila Aizawl atanga helicopter manga Chanchinthar pantur te ero mol pu helipat adar som khlechan ve vela thleng man tur an hria tir thu soi ani Mararam Chanchinthar thani champha Voin Khan Evangelical Church of Marlan ko sang ten
omni khamin ursun takin an manga pathian thu ngai thangna hun le pathian fakna hun atan an mang ani ECM headquarters chon he chanchin thlen ni thupia tan hian thil tha chanchin lom om thlen tu te ke chu bomo MT man ani kumsang ka go pasari September ni somni pro khan mararama chanchin thashil turin reverend RL Lorraine tenu pa chon sai ka wan thlenga voin hi kumza som parukna ani Chanchinthar CRT topna na tlang pui Governor Dr. Hari Babu Kamam Batian Voin Khan Assam Rifles Jawan Somni Pathum Natok Sha Than Suaten Hena Joy Moina Governor's Gold le Silver Medal Hlan Aizawl Khopui Malama Cheng Te Tui Thiang Him Pek na Tur Water Treatment Plant Thom Thar Chu Voin Khan PHE Changtu Deputy Chief Minister Puton Loina Hong Mami District Hospital Khumza Omna Chu Voin Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Ala Thanglenan Amomo Piang Teman Turina Hong Manipur Churachanpur le Aizawl Inkara Helicopter Service Masaber Tur Sunak Tuk Hian Churachanpur Changin Aizawl Morpui Helipata Rontum Tura Base Sayani Chutizong Chu Chanchinthar kan puan thei chu ani